Ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri ino channel yitwa Kangi TV, ndamusaba gukora subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe VPN yagufasha kubona amamega y'ubuntu. Turajya kuri Play Store, tumara kugera kuri Play Store dusacingemo VPN yitwa M-Tana VPN ngaho hejuru, M-Tana VPN. Muri kuyibona aha ngaha, ni iyi ngiyi iyo VPN. Ngiyi aha ngaha iyo VPN yitwa M-Tana VPN. Tukaba tuyikoramo. Iyi ni VPN nziza cyane ikora neza cyane, yitwa M-Tana Lite VPN. Wari busanga aha ngaha hari open, hari install, uhita uyinsitara muri telefone yawe, uzajya utangira gukoresha amamega y'ubuntu. Kubona ko ino VPN maze kudownloadingwa na miliyoni zingahe? Miliyoni 5 nibo bantu bamaze kuyidownloadinga. Ifite nyenyeri 4 n'ibice bine, nizo nyenyeri ifite. Kubona ko abantu benshi bagize gute bayikunze. Yita M-Tana VPN. Uhita ukora kuri open. Numara gukora kuri open utagira zibanza ugire gute byiloading. M-Tana Lite yitwa M-Tana Lite. Nize ko muri sagize kuterwanya. Nurangiza uhita ukora hano handitse okay. Nurangiza urahita ugera gute wiconnect. Ni ibintu byoroshye. Uhita ukora hano handitse start. Aho ngaho uhita wakora. Kubona ko ya VPN yamaze kugera gute kwiconnecta, naho hejuru hahise tukohereza muri notification ko ya VPN yamaze kugera gute kwiconnect. Ukubona ko ahangaha yamaze kuba connected. Ukubona ko hejuru yamaze kugera gute kuba connected. Ni VPN nziza cyane. Hasi birimo biragira gute, birimo biragenda bigira gute bibara igihe uri kugira gute kuyikoresha. Rero ndabashimiye, ndabasabye ngo nimukore subscribe, like, comment and share. Ubundi tugumye dukore video. Abantu bamaze gukora subscribe ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha.